Lintang Asmoro bersama Yoga Suara. Oke. Lintang Asmoro, Yoga Suara. Audio sound system HR Pro Audio. Keren. Juga Mas Ivan dokumentasi. Iya. Ada Mas Aku lagi Jiwa. mau kenalan bujang apa sih bojo nomor duduk. Bujang tapi nggak jelas. Oh kayak gitu. Siang pantoro ratri Ripon Kamas. mung eling manis sing ati Tenane jan. setyaku bisa duweni marang Satya Sulaksi. Yuk. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi upayane kelihatan balen jani janji sepoyo mukti sepoyo pati. Tenang lo ya, janjinya sehidup semati. Saestu, kula janji Mas, sampeyan ampun ingkari janjine kula. Sekseni malaikat dan juga